awang ne Leipulan hayang subscribers lan naman moilan de hanyoy salam chaidam nang yalak ba hadaba channel hayang hadaba video kayo puna yabu chaidam nang tanapa tuman moilan na chaya ana singa yalak china se Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya penang Nagaland government kaie Eastern Nagaland People's Organization ENPU de peilak Hornbill Festival 2023 में participate ne menglak jingne April ne nyupuh Ngaolan chaidam nang Tourism Minister ij9nx along hayang Advisor Art and Culture ke Konyak nye Tourist Lodge Dimapur में 18 November ni ENPU Office Paris lan by meeting ya one de tining bo Hornbill Festival में omlak jingne nan phiang Ngaolan ipu chaidam nang sa Leipulan no mane inyahu ENPU demand ne nyupuh yatau bu jingne mawango Hornbill Festival me yompu ngoyangki hama teningo hadaba mo me yompu mailak haya ompu mailak Nagaland में bu 97 government schools lan में vocational education ngolak se inang principal director school education Nagaland Thawasilan ke ibua Dimapur Kohima Kefri Mukukchung Longliang Mon Peren Phek Tonsang Wokha ane Zonhepodu district lan में ngopu atam government schools lan में vocational education ngolak se yangki vocational education se ikama kahaman waibu carpentry weaving sculptors ane alau yak tuilan etc Lanyo nahalana yak yu yang atoy atam lingo oklak hayanga hataw lingo okputo hinan kaya I jesikama yada jamhai phongbu taw oklak the vocational education se inang Taman Mon district mo 12 schools me hadawba nyaw helai buang olak se ibu Ngaolan chadam nang Manipur में bu 10 opposition parties wenyu boy palane Manipur governor bhai manyi meeting ya yangki hadaba meeting में opposition parties leader lane governor de Manipur में chingmai wangmai pongtamlak jingne India Prime Minister Narendra Modi bhai taisyang ngolak arrangement lenglak jingne appeal ne mengyangki hadaba meeting में Manipur में ngopu political parties khongkimbu wenyu boy palan India Prime Minister bhai Manipur juheiwan chiang में taisyang ayong ngolak se yangki Manipur governor hadaba meetinga mamse arrange ne menglak se ipu Ngaolan chaidam nang India kanong में hadaba November likyang mong में states nga में general election ngoyangki ane ngolang ngonang Mizoram Chhattisgarh ane Madhya Pradesh states lan में election na ya soyang ngonang sa 25 November ni Rajasthan में ane 30 November ni Telangana में ya lak ngonang Central ruling BJP hayang Indian National Congress Party ni hadaba election ma okpung ilak china nganga ngopu chanang Prime Minister Modi ji Rajasthan election camping में ipua Rajasthan में to hilangpu crimes ti hilapu ane mopai chopungai pua Congress government ngopu chingna ngainang se yangki Congress Party Chief Mallikarjun Kharge ipua Modi ji okpu sine min ngangya haboi Rajasthan में Congress government hai paisa sa se yangki Union Home Minister Telangana election camping में ibua Telangana में BJP party lana okama Ayodhya में ngopu Ram temple de Telangana kadalan Chachang jaya paina damlak se Amit Shah yangki awi ba oklakai hadaba tuman moilan ne 3 December 2023 ni result tawlak Uttarakhand में ngopu Silk Yara Tunnel में toiling bulan kadok among the trap yang ngopu sa adangoya man ngai okpeng onang nyit taidiki haboi 41 karlan hadaba tunnel mong me trap yang ngopulan man ngai okpeng onang Sunderland meeting ya yang tai siang bua tenyi rescue operation ya lakse inang hadaba operation na machine pai tunnel atok matang vertically kadok saulak hadaw chingne map jajaki bua khongkimbu namno yang ngonang se ipu Ngaolan chadam nang tamano yopu matai doha ibu kia kada 41 sa dangoya kadok among me haying wanga yadaw be nyit sausia ngopu chanang tenyi iman yandam lak chinese rescue operation wanglak se inang hadoba operation na okpu operation ne menglak chine yopu me taijam dai phonglak chine idam nang tenyi Ngaolan halan masonang laibong molan de menyong panang